Pozdrav mladi fudbaleri. Danas smo vam pripremili jedan super trening za održavanje i unapređenje funkcionalnosti pokreta, ali prije nego što vam pokažemo vježbe koje su sastavni dio tog treninga, malo ćemo vam objasniti zašto je to važno. Naime, svi mi danas želimo da budemo super dobri fudbaleri. Želimo da budemo najbolji u svom sportu. Da bismo bili dobri fudbaleri, mi vrlo dobro znamo, moramo imati dobar dribling, moramo igrati dobro u napadu, moramo igrati dobro u odbrani, moramo biti dobri u skoku, imati brz prvi korak i tako dalje. Da bi to sve bilo moguće, mi moramo biti brzi, jaki, eksplozivni, agilni i izdržljivi. Dakle, moramo biti brzi, agilni, eksplozivni, izdržljivi i jaki. To su sve neke, mi bismo rekli, motoričke sposobnosti koje stvaraju pretpostavku da budemo super fudbaleri. Međutim, da bismo mi mogli razvijati svoju brzinu, da bismo mogli razvijati svoju agilnost, eksplozivnost i izdržljivost, mnogo je važno da naši kretni obrasci budu funkcionalni. Dakle, moramo imati funkcionalne kretne obrasce. Šta znači imati funkcionalne kretne obrasce? To znači da se naše tijelo prilikom kretanja kontrolisano kreće. Da imamo mogućnost da kvalitetno prekoračimo, da kvalitetno trčimo, da se kvalitetno spustimo u čučanj i da imamo stabilnost prilikom driblinga. Kako to praktično izgleda kada posmatramo jedno ljudsko tijelo? Ako pogledate ovog čičaglišu, nemojte se smijati, ja nisam neki slikar ni crtač, ali će biti dovoljno da prepoznate o čemu se ovdje radi. Dakle, da bismo mi bili funkcionalni, moramo imati mobilan skočni zglob, moramo imati stabilnost u koljenu, moramo imati potrebnu mobilnost u kukovima, moramo imati stabilnu jezgru i moramo imati mobilan torakalni dio kičme ili kompletan gornji grudni koš. Vježbice koje ćemo vam danas pokazati usmjerene su upravo na to da uspostavimo mobilnost tamo gdje nam je mobilnost potrebna i da uspostavimo stabilnost tamo gdje nam je stabilnost potrebna. Sve to će nam stvoriti pretpostavku, dakle omogućit će nam da imamo funkcionalne kretne obrasce i dati priliku da kasnije razvijamo brzinu, agilnost, eksplozivnost, izdržljivost i jačinu ili snagu. Budite s nama, pratite ove vježbe, trenirajte redovno i već sljedeći puta krećemo sa treninzima za brzinu, eksplozivnost, izdržljivost i sve ostalo. A sada idemo pokazati vježbice. Za mobilnost skočnog zgloba pokazat ću vam dvije vježbe. Prva je valjanje stopala, valjanje plantarne fascije. Zadatak je da uzmete neku lopticu, mi imamo u ovom slučaju lacrosse žutu lopticu, a vi nju možete, ukoliko nemate, zamijeniti teniskom. Zadatak je da stanete stopalom na tu lopticu, kontrolišete pritisak i valjate stopalo od pete prema prstima. Ono što je jako važno da mijenjate poziciju loptice, da se loptica nalazi u jednom momentu na vanjskoj strani stopala, zatim u sredini stopala, a onda na unutarnjoj strani stopala. Kontrolisanim pritiskom valjate gore-dole, kad ste to završili, radite valjanje lijevo-desno. Dakle, dođete ispod jagodičnih kostiju i u toj poziciji lijevo-desno pomjerite lopticu na sredinu stopala lijevo-desno, pomjerite prema peti, lijevo-desno. Jako je važno da mijenjate poziciju, da zadržite integritet disanja i da kontrolisano pritišćete stopalom lopticu. Nakon što smo opustili plantarnu fasciju i opustili mišiće stopala, spustimo se dole i radimo drugu vježbu za mobilnost skočnog zgloba. Tako što se spustimo u polukoljenu poziciju, naslonimo se rukama na koljeno i guramo koljeno prema naprijed, nešto malo vani preko malog, domalog i srednjeg prsta. Na izdisaj guramo stopalo i pri tome pokušavamo maksimalno gurnuti naprijed, a da petu ne odvajamo od poda. Mi ćemo vam sad pokazati kako to izgleda i sa prijedom. Kreneš se. Isto desna. Dakle, spustimo se, naslonimo se da bi malo dodali opterećenja. Gurnemo se preko tri prsta malog, domalog i srednjeg. Ne podižemo petu, zadržavamo integritet disanja i treba da osjetite blago istezanje ahilove tetive i mišića lista. Nakon što smo vam demonstrirali vježbe za mobilnost skočnog zgloba, prelazimo na vježbe koje će uspostaviti bolju mobilnost kukova. Vaš zadatak je da sjednete u poziciju da su nam noge 90-90. 90 u koljenu, 90 u koljenu. Iz ove pozicije treba da uradite rotaciju, dakle unutarnju i vanjsku rotaciju kuka. Mijenjate poziciju na jednu i na drugu stranu. Integritet disanja je jako važan. Dakle, kroz ovu vježbu sve dok radite ne smijete zadržavati dah. Dakle, dišite konstantno, radite jednak broj ponavljanja na lijevu i na desnu stranu. Dakle, ovo je vježba koja uspostavlja bolju mobilnost kuka kad su u pitanju rotatori vanjski i unutarnji. Nakon što smo uradili to, legnemo na leđa. Druga vježba koju ćemo vam za kukove pokazati je
Spuštanje jedne noge. Dakle, treba vam neka guma ili neki peškir, šta god imate pri ruci. Noga koja je u zraku zategnuta je u koljenu, peškir ili guma šta već držimo u rukama također su zategnuti i laktovi su spušteni dole na pod. Startna pozicija je, obje noge su gore. Stomak stegnut, na izdisaj nogu koja je slobodna spuštamo kontrolisano, pritišćujući donjim dijelom kičme pod. Dakle, zamislite da ispod leđa imate neku gumu koju neko želi da izvuče, vi prilikom spuštanja noge ne dozvoljavate da ta guma pobjegne ispod leđa. Udisaj je gore u startnoj poziciji, izdisaj je kad spuštate nogu. Nakon mobilnosti skočnog zgloba i kukova prelazimo na mobilnost torakalnog dijela. Zadatak je da sjednemo na pete. Ruke spustimo 20 cm ispred koljena. Desnu ruku stavljamo na potiljak, očima vodimo pokret. Laktom desne ruke dodirnemo lijevu ruku i dižemo se gore u rotaciju i u toj rotaciji pravimo izdisaj. Suština je da očima vodimo pokret. Pogledam u lijevu stranu, podižem se, gledam za laktom, pravim izdisaj i idem gore u rotaciju u desnu stranu. Nakon što smo završili tu, radimo istu vježbu samo sa internom rotacijom ramena. Dakle, sad je ruka na donjem dijelu leđa, na donjoj kičmi, spustimo rame, pogledamo u stranu, idemo u rotaciju, gledam preko ramena, pravim izdisaj. Jako važno je da zadržim integritet disanja i da prilikom rotacije u jednom i u drugom slučaju lijevom rukom ili desnom koja je na podu čvrsto guram i pritišćem pod. U našoj branši se kaže mobility first, dakle mobilnost prva. Mobilnost smo uradili, skočni zglob, kuk, torakalna kičma, sad prelazimo na stabilnost i to ni manje ni više nego i jezgri. Zadatak je da legnete na leđa, podignete noge u kuku i u koljenu po 90 stepeni i ruke strogo vertikalne. Otvorene su šake, palčevi su prema nazad. Zadatak je da iz ove pozicije, čuvajući opet gumu ispod leđa, sa stegnutom jezgrom, na izdisaj spuštamo ruku dole. Dakle, pravim izdisaj, ostvarim palcem kontakt, vratim ruku u startnu poziciju. Izdisaj, spustim, podignem. Šta je zadatak jezgre? Zadatak jezgre je da osigura kičmi stabilnost dok se udovi oko nje kreću. I zbog toga je isključivo važno da ovdje imate konstantno napetu jezgru i da ne odvajate donja leđa od poda dok se ruke kreću. Ista ta vježba, nogama spuštamo dakle na izdisaj petu, petom ostvarimo kontakt sa podlogom, vratimo u startnu poziciju. Obratite pažnju kako je ovaj dio ovdje miran i nema podizanja leđa od poda da se ispod leđa može provući mačka. Dakle, može biti minimalno prostora, ali ne bi smjelo biti previše. Prva vježba je duboki čučanj. Loptu držite iznad glave, to je startna pozicija. Važno je da kroz cijelu vježbu držite integritet disanja. Spuštate se sa loptom dole, izmičući kukove nazad, sjedate, podižete loptu maksimalno gore i ustajete tako što gurate pod nogama od sebe. Jako važno. Integritet disanja, spustimo loptu, kukovi nazad, čučnemo dole, dignemo loptu, nogama guramo pod i ustanemo u startnu poziciju. Druga vježba je čučanj u stranu raskoračnom stavu sa prenošenjem težišta sa lijeve na desnu nogu. Zadatak je da stanete u raskoračni stav, loptu prilikom spuštanja na jednu nogu pružite naprijed, vratite je prema grudima u startnu poziciju. Također je jako važno da zadržite integritet disanja i da prilikom prenošenja težišta sa lijeve na desnu nogu pod, kad se vraćate u startnu poziciju, gurate od sebe. Pokazat ćemo vam ovo kako izgleda i sa prije. Dakle, prenesem težište na lijevu nogu, guram pod, ustanem u startnu poziciju. Na desnu, guram pod, ustanem u startnu poziciju. Kad sam dole, lopta je naprijed, kad se vraćam gore, lopta je na grudima. Treća vježba od 3 najavljene za funkcionalnost pokreta, dakle nešto kompleksnija od onih koje smo pokazali ranije, je rotacija gornjeg dijela tijela dok stojimo u iskoraku. Spomenuli smo 3 ravne, dakle čučanj smo radili i to se odnosi na kretni obrazac u sagitalnoj ravni, naprijed nazad. Radili smo bočni čučanj u raskoračnom stavu sa prenošenjem težišta tijela sa lijeve na desnu nogu, to je zapravo frontalna ravna. Sad vam pokazujemo vježbu koja se odnosi na transverzalnu ravnu. Stanete u raskoračni stav, zapravo u iskorak, podignete koljeno 10 cm od poda, pružite loptu ispred sebe, jezgra je stegnuta, stražnica noge koja je nazad je također stegnuta i pravite rotaciju u jednu,
i u drugu stranu, zadržavajući integritet disanja i trudeći se da dok radite rotaciju gornjim dijelom tijela, da se kukovi dole ne ljuljaju. Pokazat ću vam to kako izgleda sprijeda. Dakle, stanemo u iskorak, podignemo koljeno nešto malo od poda, ispružimo ruke u laktovima, radimo rotaciju u jednu i u drugu stranu i trudimo se da se kukovima prilikom rotacije gornjeg dijela tijela ne ljuljamo lijevo i desno. Evo ga, nakon 15 minuta uspjeli smo vam pokazati jedan fini set vježbica koji možete iskoristiti u svom svakodnevnom trenažnom procesu. Na početku, podsjećanja radi, pokazali smo vam nekoliko vježbica za mobilnost skočnog zgloba, dodali smo vježbice za mobilnost kukova, vježbe za mobilnost grudnog koša, dodali vježbice za stabilnost jezgre i u konačnici to sve spojili u jednu jedinstvenu cjelinu kroz 3 integrisane, složene vježbe koje smo prikazali na kraju. Ovaj trening može imati višestruki značaj za vas. Možete ga koristiti na 2 različita načina. Prvi je onaj u kojem ove vježbice izvodite svaku za sebe u 3 ili 4 serije sa 5, 6 ili malo više ponavljanja. Na taj način ovaj će trening možda da vam traje 30-35 minuta i dugoročno posmatrano pomoći će vam da smanjite rizike od povređivanja i da produžite svoju fudbalsku karijeru. Drugi način je onaj gdje ove vježbice koristite u svom nekom drugom treningu, bilo da je to i trening individualni sa fudbalskim trenerom ili trening sa svojom ekipom i to na način da svaku od vježbica uradite po jednom, 4 ili 5 ponavljanja na jednu ili na drugu stranu. U svakom slučaju nećete pogriješiti. Naš je prijedlog da ovo radite redovno, a vrlo brzo ćete osjetiti efekte ovih treninga. Mi u već narednoj našoj objavi pripremamo za vas posebne treninge, jedan će biti za trening snage, jedan za trening brzine, eksplozivnosti, agilnosti itd., od čega ćete značajno profitirati. Obzirom da danas nismo imali vremena da vam pokažemo i demonstriramo valjanje, kao bonus materijal pripremili smo za vas jednu finu rutinu koju možete pristupiti tako što ćete kliknuti na link ispod videa. Nadamo se da će vam ove vježbe biti od koristi i očekujemo da ćete nas pratiti u narednom periodu i na taj način profitirati gledajući kako mi u trening centru ProFit Health Strength and Conditioning radimo na razvijanju mladih budućih sportista. Uživajte u vježbanju i vidimo se sljedećom prilikom.